بله تماشاوان نیجار روش نها به وی آواهیه هفدیتن بردوامن پشتیوان هفدیتنان و جاره کدن شاندا دم پارتیه و بچه ایمرالیه و به وی آواهی ادی گاف بگاف و بردوام به. اما بنی رنکا پیشبینی چنج بو وی اکیجی اکثر از بچم جنب ریز و فوق و راس پسپور زانستین سیاسی و پارلمانتری بریه نهاج بجار استانبول لگل من دم باش بریز و راس. از خوازم یکسر خوش بولوک بله از خوازم نج یکسر جو پیواجوی آشتی و چاره سریه لیج سردان آویا جم دولت بحچلی دست پی بکن بریا کو شان دادم پارتی بچه ایمرالیه هینا و سردان دولت بحچلی کر سروک مهپه او انسیاتیف که ویا شخصی بو یان هنک آلیان داخواز جوکر هنوی سردان پیک بینن جبر براستی نرین وی سیاسی جی گلکی دوری هفن نممکنه هنوک دو دوست و هوالان رونن گوتو بیجه بکن صدمک جیره هبو صدیست چبو او صدم؟ هلبت هفت سراک دم پارتی برز باکرهان و بردف که پارتی آیشگل دوان پشتی کموان را هفدیتن کر هفدیتن هم باحچلی را چی بود باکی پارلمانترکی سوسیالیست یه بره و سراکی و هفدیتن سراکی نتو پرست سمبولیک بو و تاکاوی هبو گوتناویا درباره جالان دا مگوت گله گرینگه و مگوت دم پارتیش با پشگیری آماده ہے وی بخواجی سپاسیا مکر ما پیواجو نرخان و پشترا از به احمد ترک را آخفیم و افزان یاری دانوی و گشتان پشتی ویجی با آوه که دیروکی و تدار بون و ما خواست که همون کس پشگیری و پیواجوی بکن و رولک و هبه دوی پیواجوی ده وکه ناف بینکار یان وکه اندامه که شاندا ایمرالیه دبکو هنجی سردانا ایمرالیه بکن؟ نه پیوستی به که نینه پارتیا دمه و پیوندیا وان و دناورا اجالان دا بس ترد که ام تنید خوازن اف پیواجو پچکی بلز ببه و حسام ببه مدناف دا جه گرد جخوال جرا گشتیا ترکیه را ام نرین خوین ارنید و مجاره دا برا گشتیا ترکیه را پار و دیکن ام دخوازن گوماند سر ملتا نمینه ام دخوازن و گومانانا راکن و دوه و بلز ببه اف آلیه ناف دولتیه و مجاره جهه پشتی که رژیم اسد روخیا و ایران جهرمه و کشیا جبو باشتر کرنا پیوندیان زمینه که باش هست متخواست از وی که جی بپرسم مثلا هون بدم پارتی را رونشتن پشترا و سردانا دولت بحچلی کر چاوا هون دبینن هیوی هیا گلو بیجاره؟ هلبت هیویا ما گلک زده جبر که پلانا به نینه اگر که افتشت همو غلط بن کس نابیزن شونوان چه راسته چکدانی نایا پککه و درکتنا پیشا سیاست دموکراتیک زمینه که گنجاو هیج بوی ویتشتی دم هم دبیجین چک دین نابیجین دفج سیاست بردن د زمینه که روا و مشروطه اف پیواجو دیساده بردوام بکه یک جبراتیا کرد و ترکان گرینگه جالیه دن واجی دوی کرجی براتیا ناف خدا بهستر بکن یعنی مدل هر ما کردستان یا عراق گلکی گرینگه د پیشخستنا و مدل دا کردستان سوریه دا جی اف گرینگه و راکرنا سینور گرینگه و اولهی سینور بویتشتی گرینگه یعنی وصا خویای کو یک جا ارمانجن سرکی
او PKK جکا دینه لی پشتی PKK جک دانین تو نقشریک هیا مثلا و چبه ایدی پشتی کو PKK جک دانین مافین کردان گوهرتنا دستوری اوانا همو الپی ورن Tabii bunlar aslında eş anlı olabilir. Dikkarim به هفرا بمشن افتش تناسری خوا نکو PKK چک دینه و گوهرتش تکیدن بنرن لسوریه د پیشروج سبروجا سوریه دا پیاده و یا PKK ببن پارچک جویر و بریه کردن لسوریه مافیم خواهن دستوری ایوک هم به دست بخن و گوهری نکات دستوری لوی داره دکاره به هفره چه ببه از تخمین دیکم دمهن چله و ثبات دا دل جان برز و راسون جی دزانن مثلا دولت بحچلی بخواجی د آخافتن خود دبیجه ام آمادن مافی کردان وکه تاکه کس شخص به شخص وکه همولاتین ترکیه قبول بکن لی مافین گشتی تشتکی وها نینه نممکنه ام 4 ماده دستپیکین دستور جی بگهرن دوی درباره ده هون چه دبیشن Yani bu büyük ölçüde anayasal eşitlik ve anayasal yurttaşlık sağlanması demek. Avtewe watayeko vekhaviya desturi vekhaviya hamwalati bune dine u çitke ev nehefsengiya demokrasiye Türkiye radke u baş dibe em dikarin bibin yani perverde mafê dayî ke yani ew mafekî kesayetiye an mafekî bi kom ew giştiye yani ve guherîneka destûrî ku mirov ji pêvajoya 12 îlonê derxîne ku dem partî beşdar bibe û CHP beşdar bibe de qada siyaset û demokrasiyê berfirehtir bike. Ji ber wê dem partî piştgiriya vê pêvajoyê dike û Abdullah Öcalan piştgiriya vê pêvajoyê dike û destilazî parçeyek vê pêvajoyê ye. Wê berdan gelo Selahaddin Demirtaşî tê de demekê de ku dan û stendingî hîştine vê astê ماینا کسین وکه دمیرتاش د زندانê de rastî êdî bêwat hedibe bêmane dibe di demeke Kurd de dibe ku efû yek ji bo girtiyên siyasî derkeve li gor texmîna min ew mafê hêviyê ne ji bo kesayetiye yani bi Abdullah Öcalan re ne sînordar e di vê çarçoveyê de dê guhertineke yasayî bêkirin û efûyek dikare ku bê derxistin di dîroka komarê de sala dehemîn de sala pêncemîn de efû hatine derxistin di sed sala di sed salê de nebû lêbelê dibe ku niha efûyeka siyasî bê derxistin û destpêkeke nû dest pê bike ev dê qonex bi qonex bê rojevê û dê re giştî jî li ser vê yekê qanic bibe û dê rûpeleka nû vebe ji ber vê jî dibe ku pênasteya terorê jî bê sînordar kirin ew ji ber ku ew kesên ku rast pêwendiya wan bi çekan nîne û ji ber nêrînan xwe digirtîgeh hedana bêne berdan. Çavdêran nîne bi rêz û rast di vê pêvajoyê de ji ber cara dinê dîsa di navbera du şandan de ev pêvajo bi rê veçû dawî kes nizane jaliyê kê ve heta niha her du alî hevdû tometbar dikin kes nizane jaliyê kê ve dawî lê hat. Ji bo vê carê wisa nebe pêwîstî bi çavdêran nîne gelo çavên sêyemîn geçen dönemde üçüncü bir de pêvajoya pêştir de yani de çavê sêyem de rewş xetimî lê mijara serekî xeta sor Sûriye bû û piştî rûxana Esed ew xeta sor rabû û bû pembe li Iraqê jî bi hikûmeta Herêma Kurdistan re pêwendî xirab bûn bi wê herêmê re niha baş bûn li Sûriyê jî ji ber ku pêvajoya çareseriyê bi ser neket dibe ku çavekî sêyem jî nebe û ev
پیواژو بمشه لپارلمانتو جوزیت کارا بکرن. افکوراس پسپور زانستین سیاسی و پارلمانتری بری توش باجار استانبول میوانی مبوزو سپاس.